Sekolah ni sebenarnya guys, ada keropok leko tersedap ni di school. Okay, so I attended this school in 1993 sekejap saja, and then I had to move ikut my family to UPM, and then I rasa my cousin Rahman tak tahu berapa lama dia sekolah kat sini. Tapi I was not alone in this school. Dekat sini jugalah I belajar and kenal ramai kawan-kawan, sebab kawan-kawan daripada sekolah kebangsaan pun tadi kat sini. And then petang-petang kita balik. Kita jalan kat ujung sana. Ujung sana ada lorong yang boleh menembusi Taman Permata ke Wangsa Maju. So ujung sana adalah Sungai Gombak kalau tak silap ke Longkang, tapi Sungai Gombak. Inilah, kat sinilah sekolah yang paling controversial. Sometimes kita tak tahu kita kena ikut daerah Gombak ke KL. Okay, got to go.